Mama wakwaba medin ede Addo searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Oman hini yawo edubuache ede ensembia tudwa na ne se mo kan na ne se eba akwan pa dia His Excellency Nana Addo Dankwa waye bi ewo Ashanti region papa otumi edi ho dance but NPP fo oman hini e kire se muntie no se wo pese breaking the 8 na mo kan mutimi break pa dia ene na mo mfa mo ani enhwem ewo Ashanti region akwan ne nko enye enough swame interchange amoka asem wa beye aranga interchange amoka asem wa beye mo agyan ena mo develop mo nto abema mo mana mo ye crash ye mo fe oman hene e chese akwan ne mo aye bi na mo mfa mo ani hwe interchange am promise na de no na one thing I like about Oman here is say, or a journalist to be a obaha. Sa akwan ya o kasa NPP for ye, enyo no kwa no kan. O de ubi a obaji chimeno. Faka na ko Ashanti region na ko hwe akwan ya ampasa His Excellency na Addo Dankwa aye. Me ankasa me di ho dance. But journalists for ni bi de. Ghana ha me hu journalists for mo ha adwuma mo ye. Dia omunima ne sa na padu anapadu no makofa NPP ni NDC fo abetena ho no mo akasa agbegbe no mo asoreko enyama pa His Excellency na Addo Dankwa na NPP aban ye no omo nkanda se mu yinyama na Addo ye na muka ena de wo ye so enya na muka na mo bom achi mo maguti na dwumo na mo kon na ka mo cause ni ye ko demonstration na de that is the work of journalists for aka mo force my citizens no we did that the nyansa na pedo no akofa MPP NDC abeta o mo kasa na obi asọreko na emome no se ne edwuma pe koso wo mamu de ene media houses no mutumi mbo ho dawu but o ma he we dubu ache na esese ese no na esese fata no oka de en fata no so oka o ma he mebo nsemi ma enti nsem oka ne na NDC fo na mo so ya His Excellency na Addo Dankwa nye hwe Ashanti region ene nda se na se no akwan de na Addo wayi bi papa ebusuafo yenti nsem a oman hen ya wadu buache de etudwa ba eni kwako si emfensi ho no omunye benya tie so de ama contractor ba ko no ye eba ejo wie ya ono so betoa so na dem be se uko sunyan na utra minim kro ni ye utra ko anim kakra agurade kwa no so de sa aka so mbe markings I'm telling you so many places na enzam say na akwan na say achenti no uya na akoye ketuwa bi wo de akoye no akwan ni nyina sei enti de obaye kura no still wo de bom ebusuafo ensem we na oman hen ya edibu ache de atida ontiri nufusuo no oyini o makom de no na bi mu na hihye pa na obeda chi nufusuo mama ga sam kire MPP fo mu ntie mi ye anano me ka bi kire NDC fo afutu amde ma omo abrante bi ana ni so ade odi atem ye ma no ye glorify no MPP for am Asante mantem ha muntie me all the noise can go on but se near wo share bono obi o hanu ma he's not waiting economy ho kira ba nyina no opeso ho something visible he akwan no kra ba ko na na Dankwa do buy Asante region waya kwan ayama kwan mamo she ene fe yas obi ankasa bi o me de achim da akwa so to choose papa me se ene kwabra atansu tu ayi ahensan tu ayi ene wona mo a di traffic pa ni pa bedim amafo asudie na so obi akra wra fi se emre bi na traffic kra wo e kwan ni to amu atu fe yase ebuakwa traffic FM and that's all but omu guko wa kwanso de bia mo ye kwan enti se wo hwemo by the time omu betiasi e kwan no so no wo sunyane kwan and also gus omo ye oba je kwan bi wo sunyane a sunyane road church kumasi sunyane yes me ta fast banana na 20 minutes no e free fancy ano one mo am say Free Madonna ya santoa ho no kasapreko ho no ba eni kwako si emfensi ho no omunye benya tie so de ama contractor ba ko no ye eba
eto owie ya ono so beto aso na dem be se uko sunyan na utra minim kroni ye utra ko anim kakra awurade kwa no so de sa aka so mbe markings I'm telling you so many places na enzam say na kwan na say achenti no uya na akoye ketuwa bi wo de akoye no akwan ni nyina say enti de obeye kra no still wo de bomu a eya ndwe no ayetena asa wonya ehwe but no kra wo mu no say o ma ye bi she daban kwan kofijo biemu ene eyi apre daban kwan die apre na apre ya e wo ma so na oguso na ya bo amanka a enche bia no wo mu begu enti akwan ni bi koso bana o kese na abema kumase ate ayefe interchange ba okom ukroma ema it beautifies the place it eases traffic near the ema I am a come I amaga jansen dia omo kan so be kumase ring roads we say o ma ya do maybe na he l wo be do maybe na tutua be do maybe na dasoa akwaya haphazard empuntuo de ehu hia obi epe chama wontumi aka Jubilee House mpanimfo yi muntie tie na sopem ono bu chairman sa na no si June July ye ra June July o Ghana fo nyina ye o maso say tie mo say mo say by June July it will take off eno ti mu ye recall e ma mo ko chi sign documents cause sign documents say the best sika bi abeto ho no ye betima tibi aba and you mentioned $40 million dollars what is happening pinkas from the betutu amna no na wo ni bia na because na no kra say na omo kenkan sika ni da ho de ya o kenkan budget no kra no na do danko akufa me yatia say sika ba for the commencement of this wow ela minim say so am for say kofi e be fine kan ye be na dabi o tebe oyin ni say so am interchange o mo sha ase a woye krom hani a huru se ahokere de ye be fa bim ebu akwafo amane o mahunu nya bi ni atonso amane o mahunu nya bi ni he wo ba adwuma na so besim for o be late ye ne no so be ha ye de eti anu de enya sha ase de a woyi ni I'm telling you aha adwuma no se so am interchange sha ase a because kotoko kwan no ne ade nyina on be ye sa auxiliary roads no ne ade nyina no say no na manfo ye skeptical about it because obi obeso oba ahabia no also ye kotoko kwan na wo ye ba ko na ewo Islamic achi ho no na manfo fa hoko na so mpa henke kan ho na we die wow dey me chere no other than that some interchange ade omo fi so omo yi omo ne afi so Ashanti region amafo ni hwe o ade ye me depa na say na no omo kokumawu no eno mu hu the kind of traffic ane wo kromu a omo ankasa de omo ni hu yi nti say enye sevanse bia convoy ne di omo ni mo ni ade a ana say police kwa na elidi omo a enko mo abehunu say enko yi sa my year cost